ISTV की मणिपुरी पाउंग ताबी पुनः पुतराम नौकरी हौजिफाबगे मरोइब पाउदा लमदम असिगे सानारोइसिंग मिंगचत पुरगिबा सिगे खल्लगा सरकार असिना मखोइगी तौबा याबा थबकसिंग चप चाना पैखतनबा होटनरी हाइना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधाकिशोरना हाइख्रे हौजिपाउ संदोल बिजरी लमदम असिगे सानारोइसिंग मिंगचत पुरगिबा असिगे खल्लगा सरकार असिना मखोइगी तौबा याबा थबकसिंग चप चाना पैखतनबा होटनरी हाइना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधाकिशोरना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तौबुल प्ले ग्राउंड पांगथोकपा फुटबॉल टूर्नामेंट इलेक्शन बगी थोरमदा हाइख्रे मांग मखाताना हाइखिबदा पिक्रब खुंगंग असिदगी सानारोइ कया अमा पुथोक्तुना हौजिक मपानगी क्लब कयादा सेलेक्शन फंगदुना ट्रेनिंग तौदुना लेरे मफम अदुदा लेरिबा सानाबुंग अदु सानारोइ सिंगी खंदुना अतुबा मतमदा फेंसिंग खाजिलगनी हाइखि ससिदा हौजिमक एहाक मदु सेंक्शन दौजरे हाइरिबा एकोइगी ग्राउंड सिगी फेंसिंग असे ngasidagiना अतुबा मतमदा फेंसिंग तौबु याननावा formality application ama pibiro loinana ehakda authority da DC Bishnupur da ijage ngasimak irasu yare loinana ekoi athubada ekoi gi fencing asisu ekoi daida gi sinau sena ekoi ga aisu pangjagani kari kari da machinery haidare ai ate equipments haidare atopa aina pangba ya physically leibisu pange loinana masna changna da pesa dudi ekoi MLS local area development fund hai to degi pijagani Jungi tang amadagi Bishnupur district tobul playground da TYDA club tobul na sinduna tim tara taruk na saruk yadana satharakiba manga rak suba laikidraba Thogdam Kumar Memorial Art Men Open Football Tournament lising nitarani pangi champion Toiba FC Yumnam Huidom na oikre Roshan bagi thoramda oinam kendragi MLA Radhakishore tongan ba Gram Panchayat amadi Jila Parisad member kaya susaruk yaki champion oikraba FC da Lupali Singh Humpuga loinana trophy kusinaki runner up takraba WFC Moirangkhom da Lupali Singh Nifuga loinana trophy piki Humpumapan suba Van Mahotsav English Nitarani Pangi Thoranga Mailenena Ngarang Phobaksaw Awang Laikai Dalaiba EALYDA gi nauna semba lampak ki akoibada Unique Wildlife Protection Committee Manipur Central Forest Division amadi EALYDA ga khusan maduna uthakre mafam madugi imungi ahal oirabasing phawba thoraktuna uthaba aduda saryaki ngarang thakiba u adu sahi ahungi manungda khwaidagi fajana hohanba ngamba imung aduda akhannaba mana piba hainasu lekai anigi uthaba lakliba singda khangankre Hauzi marak thatna tenba break amtang lawzari Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. As a fresher, need ta select wasi khara waboina khali adubu aina kometa chatlurba tungda oza singi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung need ta live oina thoki future experiencing the hygienic body need pek toge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. My name is Kiwangong Riamai and I cracked NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba oza singi guidelines duna. Ai ngasi NEET 2018 se top tauba ngamjabani. Oza sing se yam helpful oi. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta oza sing bo yam karakter. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometian. Baba,
क्वेक जोन की दी तता डिस्काउंट लेसिदी मम्मल सु मफम खुदिंग चम माने यो सु मांगरो पिस्ता चलबनिना अदु सु मतकता सुपरलिंक फुटिंग की ऑफर मैम पीरिसिदी टाइल्स इलेक्ट्रिक रंग नु सिनबगुमना योति सिनबया दुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबया Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma in tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai, opposite Imphal International Airport. ब्रेक की मतंग तराम नमोक सरी मखाताबा पाउदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लमदम अदोंगी मियाम गा खुसन मदुना बन महोत्सव की थौरम ngarang यारिपोक यामबेम द लैबा इरोय लोकता उपाम्बी कया थाखरे थौरम अदुदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मकोक थोकबा ऑफिशियल कयासु सरुयाखी उज्बेकिस्तान की जार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता जुन की तांग कुनमा पंदगी जुलाई की तांग अम्मा फावो चचकीबा इंटरनेशनल जिट कुनेडो चैंपियनशिप लिसिंग नितरानी पांदा सब जूनियर गर्ल्स की लाइफ कंटेस्ट ता गोल्ड मेडल लौरक्रबी एस सरजू देवी की पोंगनाफम लमदम उखोंग सांगदा मार्क की ओजा डॉक्टर एम इवोमजाना चैंपियनशिप अदुदा सीनियर मेल वेपन्स फॉर्म कंपटीशन दा गोल लौरक्रबा मखोय अनिबो ईस्टर्न ब्लूमिंग फ्लावर स्कूल उखोंग सांगा स्कूल की महिरे सिंह ओजा अमदी लेकाई मियामना हराउते यामना ओखरे ओजा डॉक्टर एम इवोमजाना चैंपियनशिप अदुदा इंडिया की सानरोय तरा मरी की मनुंगदा मणिपुर की सानरोय तरुकना सरुयाकी इंडिया ना गोल मंगा लौरकपदा मणिपुर की सानरोय सिंगना सोबो थौदांग लौकी मसी लमदम असिगी सौथोक्सनिंगाइनी हाइकी mang tha jun gi tang in ma pon degi na julai ta ma phawa tasken gi jar sports complex pang thok wai national set kondo championship ta sarju 51 kg and above the prithvi pumba gi sanoi ka bo mai chi piram baga si mani pom gi india gi incha pokno gol lo na si la apun bi india na phangibo gol masing gol manga silver ohom bronze amagi rung dayam bamba gol sing mani pon ayam phangi amsung gi sarju si ma ki prithvi gi sanoi ka bo mai chi piram baga si asim ma phagi ram lam masida gol medan phangduna india gi bharat ki mai pok na phagi asim mai pon phang phang yo jar isin लोइशलकपदा मरुब पाव अमहन पिजरी लमदम असिगी सानरोय सिंगना मिंचत पुरकलिबा असिगी खलगा सरकार असिना मखोयगी तौबु याबा थबकसिंग चपचाना पैकनबा होनरी हाइना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन एल राधा ईश्वरना हाइख्रे फावगे दिया 7 पिजरी मणिपुरी पाव मतांग सलोजरे मिताबी बकना बोम करना